Kiharo gĩa Tononoka kaunti-inĩ ya Mombatha nĩkĩo kiumaga tũrũka mĩcemanio ya mũingĩ ya Ngwataniro ya Kenya Kwanza thutha wa gutuikania matũra matiganĩte ma kaunti ĩno na mangĩ ma Gicua-ini kwa ihinda rĩa thikũ 2 makimatha kura cia gĩthurano kĩnene kĩa mweri wa 8 mwaka ũyũ. Gũkũ ngwatanĩro ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũnini wa President Ruto ĩthiire na mbere kuorota mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta makĩria thutha wa kiama kĩa Jubilee kumuhitukia guthii na mbere gũtungata ta mutongoria wake na thutha wake kũhurũka wĩra mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ajipange na afunganye virago, aende nyumbani na asiingilie maneno ya mrithi wake, kwa sababu akiendelea kuingilia hao maneno itamwaibisha na ataenda nyumbani na matope. Umekuwa rais wetu miaka 10, inakwisha tarehe 9 mwezi wa 8. Kwa hiari yako wachana na uchaguzi wa mwaka huu wa Kenya, wachague yule wanampenda kuwa rais wa nchi hii. Ukiingilia uchaguzi utajichafua. We want to give you the dignity that Mzee Kibaki is enjoying in Kenya today. Let us respect the Constitution. Let us people work and defend the Constitution. Let the people of Kenya have the opportunity to make their decision. Let the people of Kenya decide. Kenya hawawezi kupigia kura kigaragozi. Wakenya hawawezi kupigia kura puppet ya mtu yeyote. Wakenya hawawezi kupigia kura kibaraka ya mtu yeyote. Wakenya hawa wamechanuka, watapiga kura mahali ambapo wanajua maslahi yao iko na mpango. Kigomano kĩa ajumbe ya kiama kĩa Jubilee muthenya wa ira nĩkĩo kĩrahĩtũkirie itua rĩrĩ ũndũ ũrĩa Kenya Kwanza hinyĩrĩirie na mũbango wa President Kenyatta gũthiĩ na mbere gwathana bũrũri-inĩ na njĩra ya hitho. Gũkũ ningĩ makĩmũkĩrĩra kumana na riboti atĩ nĩagekuruhania na kambĩini cia mutongoria wa ODM Raila Odinga gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Amesema hii kitendawili atapatia yeye naibu. Amesema vile kitendawili amechanganyikiwa atamwekea mawaziri na mabalozi. Kwa hivyo ni Rais Uhuru Kenyatta kujaribu kuendelea kuwa rais kinyume na sheria kwa njia ya mkato. Lakini ukiingia tukitoka ofisi utakuwa chairman wa Jubilee, my brother. Hey. How can you from the president become the chairman of a sectarian party? Mwena-inĩ wa watongoria kaunti cia Gicua-ini nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte athamĩirie gĩcukĩro kĩa mĩrigo kĩa Mombatha nginya mwena wa Naivasha. Noguo kũhotomia ũtonga wa Gicua-ini na makiri ma Kenya arĩa mehokete gĩcukĩro kĩu kĩa mĩrigo harĩ kũmatha ũboco wao wa oro mũthenya. Zile kazi zetu ambazo zimefanya vijana wetu hivi sasa wamekaa Mombasa bila kazi, wanateseka, zote wamezichukua, wamepeleka Naivasha kwa shamba la mtu binafsi. Question number 1 ni wewe Uhuru Muigai Kenyatta, tuelezee ni kwa nini ulichukua bandari ya Pwani ukaipeleka Naivasha? Muthenya wa rũciũ ngwatanĩro ĩno ya Kenya Kwanza ĩtanyĩtwo kwerekeria kambĩini ciao cia bottom up mwena wa Western Kenya kũrĩa magatabania mĩcemanio ya mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Busia. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunyama.